discrimination and racism. We hope that you will enjoy the game and teams produce a memorable performance in accordance with the spirit of fair play and respect. We wish both teams the best of luck. Ponios ir ponai, Lietuvos futbolo federacija širdingai sveikina Jūs, atvykusius į Jonavos centrinį stadioną. Šiandien čia vyks UEFA Europos čempionato atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Islandijos iki 21 metų rinktinių. Norime Jums priminti, kad futbole nėra vietos jokiai diskriminacijai. Tikimės, kad šios rungtynės suteiks malonių emocijų, o komandos pademonstruos gražų žaidimą ir rungtyniaus pagal garbingo žaidimo taisykles. Linkime abiems komandoms sėkmės. The head coach of Iceland has chosen the following lineups. Pristatom komandų sudėtis Islandijos rinktinė. Number 1, numeris 1, Lukas Pedersen. Number 2, numeris 2, Valgir Valgersson. Number 4, numeris 4, Logi Robertson. Number 5, numeris 5, Olafur Gudmundsson. Number 8, numeris 8, Andri Baldursson. Number 9, numeris 9, Mikael Ellertsson. Number 10, numeris 10, Kristal Ingason. Number 14, numeris 14, Linur Karlsson. Number 18, numeris 18, Hilmir Mikkelson. Number 19, numeris 19, Daniel Djuric. Number 21, numeris 21, Egert Gudmundsson. Substitute players of Iceland, atsarginiai Islandijos rinktinės žaidėjai, number 12, numeris 12, Adam Benediktsson, number 6, numeris 6, Anton Ludvigsson, number 7, numeris 7, Oli Omarsson, number 11, numeris 11, Isak Sigurdsson, number 16, numeris 16, Orvar Orvarsson, number 17, numeris 17, Oskar Borgtorsson, number 20, numeris 20, Jakob Palsson. Number 22, numeris 22, Benoni Andersson. Numeris 23, number 23, David Johansson. Coach of Iceland team, Islandijos rinktinės treneris David Jonasson. The head coach of Lithuania has chosen the following lineups. Pristatome Lietuvos rinktinės startinę sudėtį. Number 1, numeris 1, Rimvydas Kirijevas. Number 2, numeris 2, Nojus Stankevičius. Number 4, numeris 4, Kristupas Kiršys. Number 6, numeris 6, Martynas Džiugas. Number 7, numeris 7, Motiejus Burba. Number 10, numeris 10, Titas Buzas. Number 11, numeris 11, Deividas Dovidaitis. Number 13, numeris 13, Gabrielius Micevičius. Number 14, numeris 14, Armandas Kučys. Number 15, numeris 15, Emilis Gasiūnas. Number 18, numeris 18, Eduardas Jurjonas. Substitutes of Lithuanian team, Lietuvos rinktinės atsarginiai žaidėjai. Number 12, numeris 12, Dominikas Valeckas. Number 3, numeris 3, Žygimantas Baltrūnas. Number 5, numeris 5, Džiugas Aleksa. Number 8, numeris 8, Darius Stankevičius. Number 9, numeris 9, Gustas Jarusevičius. Number 17, numeris 17, Matas Dedura.
Number 19, numeris 19, Nojus Lukšys. Number 20, numeris 20, Ernestas Burdzilauskas. Number 23, numeris 23, Eridanas Bagužas. Team coach, Lietuvos rinktinė treniruoja Tomas Ražanauskas. The officials for today's match are rungtynėms teisėjauja referee of the match Luis Teixeira. He will be assisted by teisėjo asistentai Juan Serra, Luis Miguel Tinija. The fourth official is ketvirtas teisėjas Anton Paul Kiramonti. Please welcome Lithuanian and Iceland teams. Please rise for the national anthem of Iceland. Prašom atsistoti, bus grojamas Islandijos himnas. Lithuania. Prašom toliau stovėti, dabar visi draugai iš visos širdies giedosime Lietuvos himną.
Please stand to observe a moment of silence in memory of the two Swedish football supporters who sadly lost their lives in Brussels yesterday. Prašom visus atsistoti ir tylos minutę pagerbti du Švedijos futbolo sirgalius, kurie žuvo Briuselyje vykusių rungtynių metu vakar. Thank you. Ačiū.
Hey!
Substitution for team of Lithuania. Number 20. Ernestas Burdzilauskas is in. Number 6. Martynas Džiugas is out. Keitimas Lietuvos rinktinės gretose. Numeris 20 Ernestas Burdzilauskas keičia numerį 6 Martyną Džiugą.
su tuo, su kaip jo.
Centre gynyba.
Kurdamas musi The score after first half is Lithuania 0, Iceland 0. Rezultatas po pirmo kėlinio Lietuva 0, Islandija 0. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, baby, touch it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away, but he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always think ahead.
just a lesson learned. La 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 la, and baby yeah. La 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 la, and now I know my worth. La 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 la, it's just a lesson learned. La 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 la. You were just a lesson learned. La 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 la, and baby yeah. La 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 la, and now I know my worth. La 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 la, it's just a lesson learned. La 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 la. I tried many times. I cried not to live your life. I tried many times. I cried not to live your life. Just a lesson learned. La 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 la, and baby yeah. La 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 la, and now I know my worth. La 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 la, it's just a lesson learned. La 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 la, you were just a lesson learned. We're dancing, baby, under open skies. My heart is crazy. It tells me you're the one I should run. And the feeling goes on. Yeah, we fly into the night and fight the break of dawn. Stepping on the last tomorrow, we are gonna shoot run. And the feeling goes on. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes. I hold on to let go, lost all my control. Drunk hits and drunk feelings, I hate that we're leaving. The way my heart's beating, I'm lost in this freedom, this freedom. Yeah, we fly into the night and fight the break of dawn. We're stepping on ice, tomorrow we are gonna shoot run. And the feeling goes on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on.
We're
Tom.
Come on!
David. Čia gal... Mums ir pro. Jau visas žaidimas. Vincas pasakyti. Viskas paprastas. Double substitution for team of Lithuania. Number 13, Gabrielis Micevičius out. Number 23, Eridanas Bagužas in. And number 10, Titas Buzas out. Number 9, Gustas Jarusevičius in. Dvigubas keitimas Lietuvos rinktinės gretose. Numeris 23, Eridanas Bagužas keičia numerį 13 Gabrielių Micevičių ir numeris 9 Gustas Jarusevičius keičia numerį 10 Titą Buzą. Double substitution for team of Iceland. Number 19, Daniel
Duric out. Number 22, Benoni Andersson in. And number 18, Hilmir Mikkelsen out. Number 23, David Johansson in. Dvigubas keitimas Islandijos komandoje. Numeris 23, David Johansson keičia numerį 18 Hilmir Mikkelsen ir numeris 22, Benoni Andersson keičia numerį 19 Daniel Duric. Minutes, a goal was scored by Iceland national team. Goal scorer number 23, David Johansson. 66 minutę įvartį pelnė Islandijos rinktinė. Įvarčio autoris numeris 23, David Johansson.
Bueno.
Todėl, kad jisai prastas. Daug pakeis, atšals. Substitution for team of Iceland, number one, number 12, Adam Benediktsson in, number 1, Lucas Pedersen out. Number 10, Crystal Ingerson out. Number 12, Adam Benediktsson in. Keitimas Islandijos rinktinės gretose. Numeris 12, Adam Benediktsson, keičia numerį 10, Crystal Ingerson. Čia va pastoviai gulėdavo, darydavo, lyginis rungtynės.
We remind you that it is strictly forbidden to enter the pitch at any time. Primename, kad bet kuriuo metu žengti į aikštę griežtai draudžiama. Substitution for team of Lithuania. Number 19, Nojus Lukšys in. Number 11, Davidas Dovidaitis out. Keitimas Lietuvos rinktinės gretose. Numeris 19, Nojus Lukšys. Keičia numerį 11, Davidą Dovidaitį.
Лėktuvus prasiėmė. Finnst með hvað að spila? Þeir eru 4-3-1. 4-3-1. Þorvaldur, það er bara að það er upp til tveir haldið þessum senter fyrir fram að sig. Það er eina. Halda senterni fyrir fram að sig. A minimum of 8 minutes of additional time will be played. Antrame kėlinyje pridedamos mažiausiai 8 papildomos minutės. Lukas! Var det ringt
Harry Ortberg, ja. Book your call, it's called. Dessa strumpine si sono... Paulina! Paulina! David Christian! David Christian!
Substitution for team of Iceland, number 20, Jakob Palsson in, number 9, Mikael Ellertsson out. Keitimas Islandijos rinktinės gretose, numeris 20, Jakob Palsson keičia numerį 9, Mikael Ellertsson. Final score is Lithuania 0, Iceland 1. Galutinis rungtynių rezultatas Lietuva 0, Islandija 1. We hope you enjoyed today's match. We wish you a safe trip back home and hope to see you again. Tikimės, jums patiko šios dienos rungtynės, lauksim jūsų grįžtant stebėti ir palaikyti Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinę. Linkime jums geros kelionės namo ir tikimės pasimatyti dar kartą.
can't turn my head off. Pushing these memories, we're fading out. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get up. Sako, jisai sakė, dar čia kažką, kažką, va, eina, va. Nu, tai sakau, eina. Nu, tai eina. Jums akinius. Jie gal turėjo kokiais, bet neturėjo daugiau kažkaip. Jūs taip! Leša! Gerai, einame siek. Kai palikta plešną skalą, bet aš jam nunešinsiu. Gerai, ai, nuneš, ant stalo laidą padėjau. No, it's just for players. Yeah, yeah. 10-15 minutes. Pranai, vėliavos. Nuimsiu ją perkėlę.